Hello gagayam na imbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagon daw ay masagutan kayo itag sa saron naman na drama. A part 36 compilation, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Isko, saan napod na nagantintay patangatang ita. Kastoy man di ko na ni Kabsat Isko. Dirman ang biyanang. Ada kakaiso na nga anak mi, iti asawa, kat na nga to terapaap ko para kankwana. Di kayat ko agbalin to a nurse. Uray nang ina ti mabayadan iti dayta, ikarigatak, basta makalpas iti panagadal na, kat mayaon na kami iti kinarigat ti panagbiag. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Nanang, sa anak sa nga agiskwelan, marigatan na ka talaga. Apay, no padasampay uray may sala a semestre, anak ko. Pampanunutom lang amin anarigat, iso akasta. Marigatan na ka talaga, nanang. Idinto pa high school kat narigatan nak. Namin ano ka nagdubli. Nasyan la siguro dagiti maistrak kanyak isong impasadak. Ay, alangarod narigat mo't no pilitan da ka. No talaga adi mo kabailan. Tano agiskwela ka kuma, kat dublyan mi kinitatang mo ti panaggagat mi. Uray narigat ti panagbiag tayo, kabailan da ka apagadalan. No lakit di ta interesado ka nga agiskwela, anak ko. Interesado ak nanang. Iso nalaang ta talaga ajak kabailan. Nakapoy ti ulo. Anya jay kunam, Leonor. Di ka nag-eskwela kunam. Marigatan nak tatang. Agtrabaho ak laangan. Ay saan na mabalay? Amok asadot mo lang dayta. Agmay-may sa ka nga anak may. Kalpasan na, saan ka ang makaadal? Kasano tayo laangan nga, no di ka ag-eskwela. Kasano nga raw amayaon na kami iti kinarigat ti panagbi. Di mo pilitan no talaga adi na kayat lakay. Tanarigat mo't. Di mo panoy-noyan ta anak mo, Rosa. Alukuyam kit di nga giskwela Tapno pumintas to matibiyag na. Kita man, nagitay kakaanakam. Naka-eskwela da amin. Kan ora nagiti anak, nagiti kakalugaran tayo, nakaadal da amin. Nakaadal da nga agpaysuang kadwan namat kadakwada ti awan trabaho na tatang. When tasadot damat ngagtrabaho, iso ano si ka, numakalpas kay ti panagadal mo, ipakat mo adagaws, agtrabaho ka, tapno bumaknang ka. Tatang, Agsagana ka, ag-enroll ka ninton o may asirek. awan mo lang ti mo kakurso ay enroll ko. Siyaks di mangibagay ti kurso ay enroll mo. Apay, no paginanain tapay ti anak talakay. Uray makatawon laeng. Tapag pampanunutan na no anyan to a kurso ti alaan na. Kanon to paya makagradwar ngay, no aginanapay laang. Sayang titawain. Anya ko maakurso ti enroll ni Leonor Isko. Pangalag ti kinaners. Anya, ay sus, kabailan na nga ta. Kabailan na? Asaan na nga minti utek na Pampanunutan ng tumay adi na kabailan, di pumaysaw. Kun maysa, nagastos day ta a kurso. Marigatan talakit di lakay. Kataramidin ta ti amin na kabailan ta. Basta makarturpos ti anak ta. May remedyaw ti kwarta. Nalakalang day ta. Siyak, ti makaamaw bakay. Ay, alangano nakdita Isko. Amangan no saan akabailan ni Leonor ti kinaners. Saan apanang tagibasit ijay anak ta. Ngamamuta mo ti pagpatinggaan ti kabailan na. Si ka nga minti malaan na kahit tanakapoy ti pakinakamaw. Lakay. Apalak jay anak ti kabsat kaw. Nagpintasan ti biyag na ita. Inyaon na pa yun iti kinarigat ti panagbiag na iti dadakil na. Naggasat nga raw, jay kabagis kaw. Ta adda anak na a nurse ija brown. Agasam, di kotse pa yun nakabagis kaw, numapanda makichinda. Ken numapanda makimiting iti senior, di kotsidan.
Doon, kan dunyadan nga gasawa. Sa mayat ni nurse nga ala ni Leonor, tapno agabrod tumay. Kasaritam to anay bagjay anak mo. Ngam no talaga adin akayat, di mo pilitan. Basta siyak ti masurat. No anya ti desisyon kaw, isaw ti matungpal. Leonor, maudain asaludson ko na ito'y ken ka. Ketikayat kaw, wenlaeng ti sungbat mau. Tatang, Ag-eskwela ka, wenlaeng ti kayat ko asungbat. ha? Ag-eskwela ka, Marigatan ak mo, tatang. wenlaeng ti kayat ko asungbat. Ag-eskwela ka, wenno saan. Kat, wanan ang arod. Ngam kasanon no marigatan ak, kat mabagsakak. Apay, itulok mo nga raw. No kasapulan nga kopya ka, aramidam. Kopya, nagiti ka adalam, no examen kayaw. Tapno saan ka mabagsak. Tatang, Kandi mo nga min pampanunutan ti kinakulnet ti ulam. Panunutam analaing ka. Kabalak, kunam. Ala, agsagana ka nga raw, ta ag-enroll kan. Tanay, panagi-enrollan. no kasta. Kina-nurse matalaan ni Leonor kabagays. Wine ka ba guys? Ta umapal kanu ngamin iti anak mo a nurse nga adda ijay abroad. Kayat nakanumot ti bumaknang. Kayat na kami kanumot ayaon iti kinarigat. Ay, kamayat nga rod ano kasta, tanay, ag may sa nga anak yun ni Leonor. Isulaan ti mabalin na makatulong to kada kayo kan ni Ipag. Wen isulaang ang tinamnama tapno bumaknang kami. Iso nga aramidon mi mo't amin na kabaalan mi kanibakad. Tapno mapagadal mi jay anak may kabagays. Wen talaga kasta. Naimbag tulan no makalpas ni Leonor iti panagadal na. Ag-relax kayon tumuten, taawan tun ti panunutan nyo paggastusan nyo. Nay, nagsapa ka mo tayo na mapanadibangkag mo para iskaw. Ay, way, pari Mariaw, tanay. Agmulak man iti aduan natag. Ay, naggagat ka la unay, paray. Di ka unay agpabaknang. Ay, masapol nga gagatak. Tanay, agadal jay anak ko iti kinaners, paray. May santon aners jay anak kao. Agaburtaw, kat agsweldon to iti dolyares. Ha, Leonor, di mo't nagdubli-dublay, di agis-eskwela jay anak mau. Awan na ta, agkaralangan nga miniday. No saan ko naglangangan, saan ko nagdubli Gusla gamin na na kay baga, medyo nakapoy sa kanoy di pagadalan na. Nasyan na kano nagiti maestra na iso nga impasada. Ay chismoso kamot anya paray. Ha? Tila pakibibiyangam. Kan palso na ita adamag. Sana nakapoy jay anak kaw. Nalaing tupay. Managbabain lang. Isa di na may pakat ti kinalaing na. Ay kastaya. Si Kangay. Jay anak mau, anyat korso na. Kina maestra paray. Ay, kina maestra. Nabakbak ng tungaron jay anak ko. Ngam ti anak mau. Tagbalin to ang nurse jay anak ko. Ag nurse to ija brown. Tapno sigurado anak kel ti sweldo na ijay. Sige pare, labasan kan. Bagbagaan yung tuman ni Tatang Nanang. Apay aya anak ko. Ipalpalastog na kadagiti kalugaran tayo amay saak to kano a nurse. Di pa ilan ng rugrug iti klase, kastan ti bagbaga na. Ay, wun nga rod. Day tamot ti dilawak ijay amam. Adda palpalangwad na. Ure ko mano saan na kamapilpilitan la iti dayja a kurso. Sigurado ang marigatan nak nanang. Ay, katdo talaga adi mo kabaulaan. Di mo pilitan, anak ko. Ngamno ngay mga lakalaangan iti sabali a kurso. Jakam mo. Mabutengak lang amin ka ni Tatang isuawan kinunkunak. Ngam kinapod na. Kontra itiriknak ti kayat na mapasamak.
Amok ti pagpatinggaan ti kabailak nanang. Ala, padasampay laeng anak ko. Anyat amom, amangan no narigat ko nam, ngam ka ba alamot gayam? Agabang akiti pag naada kiti sentro tatang. Tapno saan nakamarigatan na sumbra kiti klasik. O sige, basta tarimaanam ti agiskwela ha. Anay, di na ko mapaayan anak ko. Laglagi pa asikalaang tayan tinamnamami iti inam tapno bumaknang. Dakkel ti sweldo ti nurse ijabraw anak ko. Tatang, Kundi nak ibabain kadag iti kalugaran tayaw. Tanay, kanayon ko nga ibaga kadakwada amay sakan nun anars. kababain ti kasta nga ibagbagayo. Masurunak nga may. Tay bagbagadaan nakulnut kano ti utek mau. Ang paneknekam kadakwada asaan na pud nunay talyonor. Ipakitam analain ka. Makalpas kay ti panaganal mau. Sa anak mo't analaing. Nalain ka. Pampanunutem nga min nakulnut ti ulo mo iso akas ta. Kabailam day ta anak kaw. Okay. Kaano nga raw nga agsapol kay ti boarding house mo injay ilay. Nakabiro ka kun bayadak laangan tapno malpasan. Sige, apagisaw. Nakalako ako ni Timulak anatay. Ay, sus! Kasano na ito yan? Nagpigsa ti tudok ang angin. Kasano nga tanda gijay mulak? Bigla mo't ngaminan ang nagbagyo. Huwag nga raw. Ay, rumarak ta nakita na gijay mulak. Nagpigsa ti tudok ang angin. Di ka rumwaran. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka iti iruruar mo. Tawan! Agan nadak Basta nakita na gijay mulak, tanay. Jak makaid na, bakit? Awanan bakit? Nadadail na iti mulak. Kasano na ito yun nga ay. Pangalan, tan iti pagtuition ni Leonor. Katno talaga nga awan pangalaan ta iti kwarta. Pagsardengan ta pa ilaang jay anak ta nga agiskwela Ay saan? Sayang titawan. Imbes na makalpas adagos, awanan Kat pangalaan ta nga rod iti pagiskwela na ngay. Nabagyumot ti mulam. May remedyo mo't kit day, ti kwarta. Mangilako tapay lang iti dagata. Anya, apay nga aglako ta iti daga. Sa labali at masukatan taw. Adon to ti sukat na, no makalpas ni Leonor iti panagadal na. No ag nurse to ija abroad, mabiit la masukatan day ta. Anya, Ato iti pagbayad mo itaas si mister, anak kaw. Ni, nangalaan nyo iti kwartayo kat nadadaal mo't amin amulay iti nagbagyo tatang. Nagilako kamay, ti dagatayaw. Hala, api naglako kayo. Awan problema iti dayta. Sa nabalay, talaklakaam tulat mangsukat iti dayta. Ha? No may sakan ton aners ija abroad, ag triplin taw ti dagatayaw. Tatang. Sige. Mapanakaw, tanay. Ada pa'y inakgatangan. Kitnay, balaagan ka manan, Leonor. Agadal ka, anaimbag. Di na kami paayon iti inam. Di kag sarsardang agiskwela. Tano aramidem ti kasta. Nasaysaya at laalaksiden dakan nga anak. Anya? sigurado ka, Leonor? Kaya't mo matiag negosyo? Winman LV, tuladan ka. Kaya't kuti ka si Tar Aramidam. No linyam tiag negosyo, mayat. Ngam no saan mo alinya, saan ka nga agbaligi iti biyag gayam. Linyak mo't siguro, ta interesado Alakit na saya at nga rudan no addagayam interes mo iti dayta. Makisosyo akman nga rudkan ka, LV. Sige, awan problema iti dayta. Agtinulong tanto nga rod ijay pwesto. Mayat ti kita ijay, tataltal lupay la a pwesto ti adda ijay. Napigsa ti aglako iti prutas ijay. Ngam no may kanto, nayunan ta iti nateng ti lako ta.
Nyamatan. Malas at talaga ti kastoy. Nay, apay manen lakay. Naigas man mutan na iti mulak bakit. Nadadail damanan. Anya, ay sayang nga rod ano kasta. Talaga sayang Sapay medyo dakkel ti nagpuunak ijay. Kat better luck next time Addan tulat ta pa nagswerte ta. Ay, sapay nakumamanan ikan iti kwarta jay anak ta. Awan usarenan Kat pangalaan ta nga rod ngay. Mangilako tamanan iti dagata Ore mauday na panaglako ta. Anya, manen. Nagbasit lang nga ruden adaga. Ilakom pa ilaeng. Sa nabalay ta masukatan taw. Kun saan tamot nga ibisyaw ti paglakwan ta. Para mo't ijay anak ta. Ay, anyan. Apay, di mo kayat ang makaadal jay anak mo. Di mo kayat abumak ng tao. Saan akasta Ngam kumusta tuma nga rod ti panagadal na Itad ka nga itad iti kwarta kan kwa na. Ngam di mun samot kumustaan dagiti grado na. Ay, nakal ti panagtalag ko iti anak ta. Bakit nalaing na jay. Saan na masapol at check-up ti grado na. Nay, naila ko yun samot tantay kakaiso na aluti yaw ipag. Di kabagis mo ipag. Iso tinangilako. Nagbasit lang aruden adaga. Inlako na pailaeng. Ay, sa bagay, talaga ngamin na nagastos tagpaadal iti kinaners. Huwan nga rod ipag. Apay ngamin nakasya akurso ti innala na. Ay, talaga nagastos dayjay Naimbag kada kami ide. Tada jay kabsat nila kay ko amang tultulong kada kami. Iso anak kaadal dya anak may. Huwan nga rod ipag. Ay, di kabsat mo Impilit na akin na nurse ti alaen di ka anakam. Nalaki sa nabalin Basta makalpas laki di ti panagadal na. Ay, sapay lako mga rod ipag. Leonor, sayang day tamay sa apwesto di tabangir. No adda ko mapaggatang mo, gatang mo. Ha? No kasta? Ilaklako da dayta? Wen, tamasakit nga mintay akin pwesto dita. Iso amanon nga aldaw ang nakasara. Tada ije ospital ti akin kukwa dita. Di damot kayat nga ipaabang. Ilako da kanon, takasapulan da ti kwarta. Gatangak nga ruden, LV. Mano? Ha? Adda paggatang mo? Adda, friend. Induldulin ko nga mintayin internet tatang kapag tuition ko kuma. Ha? No kasta? Ikikanda kalata iti pag-tuition mo nga uray di kan agis eskwela? Wen, LV. Ta mabutengak mo tamang ibagaan nagsardengak kun. Kat, kasanun no maamuan da dayta. Makamuditan Basta mabutengak. Diyak kayat nga agungat ni tatang ko. Amangan no niya taramidon na kanya. Nasaysaya at siguro no ibagam itan ta nasapapay. Tani, mangnamnama da iti awan. Namnamaan dang addan to nurse nga anak da. Ngam awan met gayam. Basta, makamuditan. Pag negosyo kit diti inurnong ko nga inted da akwarta kanyak. Makamuditan, LV. No kasta, saan kan nga agis eskwela, anak ko? Saanan, nanang? Nabayagan ang nagsardengak. May sa semestre latin ay lepas ko idi. Anya, Marigata nak ngamin talaga. Diyak mapilit ti bagik. Di yu pala ibagbagakan ni tatang mabutengak. mala di ka madanagan anak ko. Diyak ibagbaga. Ngam sigurado ang maamuan ng tumulaang ti amin. Sana balen. Basta saan kumapay lang nga ita, ta sa anak pa nakasagana. Katapay nga rod adi ka agawid anak ko. Kan nangip-ipanam ngay kadagiti inted mi akwarta kan ka anak ko. Ay na, umadan na hindi pa nagturpos jay anak ta. Bakit? Ang graduaran itatawain. Ay,
Apay, saan ka naragsak nga agturpuson iti mabiit ti anak mo? Ay, di mo namnamaan day ta, Isko. Anya ti magbagamay tabakbaketan? Nasaysaya at matlaeng numaamamon day to eh. Ta nasaksakit ti mapaay, Isko. Ay, nabayagan ang nagsardeng iti panag-adal na ni Leonor. Anya? Di nakmanrabakan iti kasta. Agpayso ti ibagpagak. Ngampang nga asim ta di mo kumapagaramidan iti dakas di anak ta, takaasim mo. Anya? Di na ka numapilit ti bagina. Ta talaga anak kapoy ti ulo na. Di ta kumapilitan no talaga adi na kabailan. Maawatam kumadya anak ta. Anya? Tiawanan bay na babaeng mangilawlawan. Lukasta sinayang na lang ti kwarta anay itad kan ko ana. Agtanang ka kumais ko. Di ka unay agong unget. Agawid to kano ti anak ta. Taumay agkid daw iti pamakawan. Naimbag nga oras yu, tatang. Pakawanandak ko, ma. Pumanaw ka! Tatang! Lukatan niyo kumaday toy! Pakawanandak ko, ma. Pumanaw kan kunak! Kat di ka nagpagpagita pa din doon. Maghilawlawan ka. Dinadal mo, di pa nagtalik ko kan ka. Isa pumanaw ka. Tatang! Anay ko, ang sakit manin ti tiyan ko, bakit? Masapol ka nung amin ang maopera ka, Isko. Ngam di mo mat kayat. Awan nga ron kwartata. Anya ti aramaten tangay. Imawag nga ron ti anak ta. Iso ka no ti makaamo iti amin. Anya, pangalaan na kumay ti kwartana ngay. Sigurado anak asawan na jay. Kun anda siguro anak nan. Basta agrobot kan ta agbiyahe ta. Umiyan ta ijay dagos ti anak ta. Tapno masapa ta makapan ijay ospital iti kabigatan na. No kasta, nakabalay kan dito'y sintraw, Leonor. Uwan, tatang. Nabayag ka na ipatakdad da ito'y. Tayin inot ti pan nakaaramid na. Nangalam nga iti kwartam. Induldulin ko dagi siya inintadyo kanya kakwarta idi apag-tuition ko kuma. Kat iso ti inggatang ko iti pwesto kay palengke. Kat gaputan na pigsa ti kita kijay. Nagurnungak. Aging gaana na yunan ti pwesto anagatang ko. Kat adapay ababangak iti abay na matlaang. Kat idi nakaurnungak manan. Nagpaaramid ak iti balay ditoy. Tadamot nagatang ko alote. Andiya. Dahito ti sukatin la ko yu adaga apagadal ko kumatatang. Ha? Kat pakawanan da ka talaga no jak nakapagtuloy ang nag-eskwela. Uri anwag talaga ngamin amarigatanak. Jak laim pagaraw. Tiambaw, nakakaasin ti kasasaan mo. Ngam napintas mo't gayam ti panagbiag maun anak kao. Dapay lugan maon. Saan ka pa'y anak asawa? Saan pa'y tatang? Tada kayo pa'y lang kininanang ti pangibukbuka kay atensyon ko. Kaya't kayo atulungan. Ay, pakawanan na kuma anak ko. Pasensya ka no nasubra ak tinagarapaap. Mawatan kayo. Taamo ka para matlakanyak ti pampanunutin nyo. Kat di kay madanagan, ta di kay baybayan. Isong agpaagas kayo Dasyak ti makaammo iti magastos para iti panagpaagas yo. Agyaman anak ko. Na-ospitalak nga rod kat na operaak, kat bayat ti panagimbag ko nagnaadak iti balay ti anak ko. Masyanak kan kwa na tatunggal malagip ko ti naramid ko iti kalabas, ti panang pilpilit ko iti saan na matakabalan, makonsensya.
Oray sana nakalpas na anak ko iti panagadal na, inaramid na mati amin nakabalan na anang papintas, iti biyag na, ket ita ison ti mangtultulong kada kami iti asawak, bayat ti panagkapsot mi. Alakastan, tigayem mo, isko. Ala gagayem ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Kastimanti ko na ni Kabsat Glenda. Dirman ng biyanang, adaw galiti inak, anaapal. No adapalan na tao, guraan na, kat padaksan na. Narigat ang mapagurat inak, tanarigat ang mamakawan. Kasta tinadakkelak nga ugali na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kasanumot ang makaturog da tao no kastoy. Nagringgor di ta kaaruba. Nagaduman nga tan tinaluko da itabak at lusing. Tila sasawam manin bakit maturog ka kadilatan. Apay, di ka pala na iruam. Kung ado ti mangibagbagaan na laing ang mangagas ni Lusing. Kat kasanumot da taon nga ay. Imbes akayat ko kumamot ti makainan na. Saanan na? Ireklamok tuman kitdikin di kapitan. Anday da ka manin puring. Namin anukan anapan ka ni kapitan. Di ka lang babaen. Di kapitan pa yan ti mauma di tarupam. Dakkel at tulong para kadagiti kalunggaran tayo ni Luseng. Gapo iti kinalaing na amang ngagas. Agyaman kakit tawan madi arikrik naam. Akas kadagiti makipilpila di nga agpapaagas. Isa di ka sumanaaw iti sana may parbang kontrakin kuana. Nanang, agina na kayon. Ituloy yung tunbigatan ti mga sikaso kadagiti nakapila di tarwar. Kaasi damat no, agsubli daman ninton bigat anak ko. Sapay nagadayaw ti paggapwanda. Kat talaga akas taa. Sumipngetan. Inton kon, adaman pakasarsaritaan niyon kanina na puring. Baybayam ni nana mapuring. Di mo'y kaskaso. Awan matam mo kabasol ko kankwana. Ngamkasla nagdakkel tigura na kanyak. Nadlaw kumot daytan nanang. Sa anapulos sa mapmapan di ti balay. Kano lumabas di tasango ti balay, nagtadam ti kusilap na. Wan nga rod, ngam baybayam. Di mo'y kaskaso. Basta saan laki ding agkabil. Anyat orasan. Apay nga itakala ang asumangpat Glenda. Anday ta ka manin puring. Bumakiten ta anak mo. Kasano ang makaasawa no kasta. Wan nga rod dandan ni 30 titawan kon. Kaslapay lakin si ti panagkita yu kanyak. Amok mater aramidak. Amok pa'y no anya ter aramidam di tarwar. Amangan no adda kasinsin narak mo adimi amok kinitatang mo. Andan panunot ni Glinda bakit? Rumbang la makinobyo. Agtal na ka man matkardo. Diyak pa'y kayat amakinobyo ta anak ta. Dinto pa'y nakasubad kadata ng paadal kan kwa na. Oray matikas ta pa nagpampanunot maun pureng. Malaglinda anak ka. Inkamanganan ta nalpas kamin anangan. Nabsugak pa'y tatang. Ala, mapanak pa iti silid ko, takayat kuntagin na. Apay, anyat orasan. Di pa'y kadirimuar ni Glinda iti silid na bakit? Kat no itay ko pa'y nga iayaban, di nakmat ikaskaso. Amangan no nasakit tinakam nakin kan Di mo ko mga minunay istriktuhan day anak ta. Mano atawon mo tayo na datati nagserserbyan na. Ikam kumamay ti gundaway na nga galiwaksay. Kat itulok mo nga raw ano asino laditan alalaki ti pagtinagan na. Bayam nga iso ti agdesisyon para iti bagbagi na. Nay, si kamot gayam lare barawk. Nay bagang orasyo tata.
Aywan, awatin nyo na ito eh. Kasangay ko nga minita kat nagluto ni nanang itibas sita pagsasangwan. Ada pa isuman di tata. Ay Kate, ang yaman nakabaraok. Umunag ka pa'y Saan tata, taagdardarasak ngamin. Ada pa'y papanak. Kasta aya. Naimbag nga raw dasak tinaranaam dito'y balay. Tanong ni nanam apureng. Sigurado, adi naawatan da ito impadigom. Wan nga raw tata. Nadlaw ko akasla kagurgura na kami ni Nana Puring. Awan mo't ammo mi abasol mi kankwana. Ay, di mo ikaskaso dyan asawak barok. Talaga nga may nadakkel ti apal na dyan abakat ka ni Nanang Mau. Ha? Isa siya kaon, tagkid-kid daw iti dispinsa kada kayo nga agina. Lari barok. Na, apay akasla sa bali ti raman to'y masida lakay. Ay, saus. Apay alino katamday ta. Katimpaigid ko lang arudan. Kanan ti aso na ita. Napangles na itan bakit. Anya, Oh, nata suman ti kanam. Kanda gito yung nakaluban dito'y amakan. tanay, mabisinak ko na yan. Ay, nabanugak arimwar. Nagimas mat da ito asumanan. Sige, mangan ka lang bakit. Ibusam na ita, taamangan no, mabanglas. Mayat ti timpla na Man-mano ti kastoy kaimas ti suman. Ang nangalam di tayo. Agda nagisursur ang naglakaw. Saan alako na ita? Inted da. Sino nga'y tinangtad? Nilaray nga anak ni Luseng. Ay, apay nga itala nga imbagam nga'y. Kahit apay aya. Maan ano ko ma. Linuto ka na ni Luseng na ita. Amangan no adamot inlaok na dita. Madamdamag sakit ti tiyan ko. Ay, tal na ka man matpuring. Si makit ko man ati tiyan mi ka ni Glenda. Ngam saan mat? Ne. Aguray ka. Kasla agsikal mo ti tiyan ko. Ha? Di munto mga min imbaga ad agos no asino tinangtad iti da itoy. Anya nga'y agsakitan ti tiyan ko. Anay ko, anay. Bakit Luseng? Rumwar ka dita. Tasumpatam tinaramid mo kanya. Ni nanapuring tayo nanang. Napa yun, hanyat mapaspasama kang kuana. Si bakit ti tiyan ko gapo iti intedyo at raon. Kinamudan nak, Luseng. Ha? Mapit lang nanang. Kasaritak ni nanapuring. Tanangan nyo ti panagsasauyo nana. Tapamadakas ti kastang ibagbagayo. Kat pudnumot ngamin ti bagbagak. Gapo iti suma na kinnan ko ang naggapo kada kayo. Si bakit ti tiyan ko. Kalutluto lang din tadmi kada kayo nana. Amang ano da sa bali akin nanyaw. Ti kunamkit di. Manggagamot at talaga ti inam. Ginamudan nak. Saan namang gagamot ti inak nana? Manggagamod! Da kayo ang nakapila dito'y nga umay ang paagas kin ni Bakit Luseng. Di yu patpatyan dayta. Tamang gagamod dayta bakit. Ay, pureng umay ka man. Mangibabayin ka ditan. Nagalas ti bagbagam. Di nakpakibiyangan karto. Di mo urayan nga ulodan ka ayawain. Kita ka man langan. Pasensyakan lari barawk. Siya akong tagkid daw iti dispensa kada kayo iti inam. Madlaw nga daguran ni nanapuring kada kami tata. Jak amo no niya launa iti kaguran na kada kami. Katawan mo't madingar aramidon mi kan kuana tata. Di kalaagbain iti kastangar aramidam. Kitaam kat pimanaw ti daddo mga agpaagas ko makan Luseng. Kat mayat ano kasta. Agruam day di alusing. Agpay suma ngamin namang gagamod. Saan na tila ipagpabasol mao? Di siguro kinan mo anabangles amasida tinagsakitan ti tiyan mao. Di kag sasaw iti kasta. Ta mabalinda ka nga idaraw iti kastangar aramidam. Idarumdak di darumdak. Sa anak amabutang. Sangwak aida. Apaya kasta tilang am Glenda anak ko. Madinsamot ti bagbagim. Kayat mo takuyugan kang agpa-check up. Itaam man talang pumuspusyaw kan. Awan pa'y gaganay gayam.
Saan na nanang? Madanaga na kiti kasta alangam. Okay aglaan. Didak pa kadanagan. Ala, di ka pa ilang arod sumrak iti trabahom. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Nakalivak pa ilaang nanang. Ala nga rod, surutang amin ni tatang mo iya bangkag. Damat linutok a pamigat kan pangal daw ditan. Agin anakalaang, tano di ka mabanog, wan. Wan, nanang. Madlaw mo ka diti anak talakay. Kaslaad darikrik naan na. Ngam di namot kayat ti agpa-check up. Anya nga tano padasan tang ipakita kan ni Luseng. Sanan, ang mga nukumaro ti rikrik naan na. No di na kayat agpa-check up, di ni Luseng laangan ti pangipakitaan ta. Saan nga rudan? Mamatpati kamat iti dayjay alusing. Mangkagamod dayjay. Pilitin ta nga raw na mapanagpa-check up, taamangan no anya dayjayain. O anya, kumusta ti panagpa-check up yaw? Ay unay kamatan, Glenda. Asino ti amatisikog mo? Ah, Itay pa'y ladamdam agak. Ngam di kamat agsao apulos. anya jay kunam. Masikaw. Masikaw ni Glinda. Wan, ay na masurunak gardo. Kasla kayat ko atong patungpaan ta anak mo. Apay anak kaw. Asinaw ti amati si Kugmaw. Pakawanan da ko ma. Ngam, ada asawa tinakasikog kanyak tatang. Anya? Kat intarayan na kun. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya. No kasta. Agpas ngay ka nga awan amata anak mo. Ay mangibabain ka, Glenda. Anya laangan ti sawan dagiti tattao. Di ka nga minagan-anad. Gatel a babae. Mahala, hustol po rin. Di ka nagsaoy ti makapasakay. Anya nga raw, adaditan. Aklunan tan atigasat ta anak mau. Sinalbag kit di dagita tattao. Apay, asino ti kaapam? Dagita man nakibiyang akalugaran tayo Timutin anak tati tupikuda. Gagangay na takapudpudutan pa'y lati pasamak. Di mo kadilatan ikaskaso idabakad. Ti panunutam kat ti anak ta. Awan mo't may tulong na gitakin ka. Makaamumutin ay tibiyag na. Nagayatan na dayta. Ay katulungan talata ta anak takit nga raw. Kaasimay. Nang runakit masikaw. Kaasaya talaga. Pagan anum atulungan ti garangganjang a babae. Saan ngagpampanunot? Nakapasngay kan anak ka. Ayan ni nanang ngay tatang. Anday di balay. Di na kaya ti umay dito ospital. Masadot ka na. Ay, talaga kaguran ako ni nanang Amumutay ni nanang mau. Nangato ti purwana. Noan niya ti pangedeng na isulatan. Paspasin siya amlatan ni nanang mau. Ay na, naglukmagmatan to'y apawk. No simurot kumamat ni nanang mau. Makita na kumamat. No kasano ti kinalungpo to'y apo ko may. Nakapangedeng akong tatang. Apaman ang makatanggadak, umadayo kami iti anak ko. Anya, papanan niyo ko ma. Kan pangalaan niyo ti kwarta abus-busin niya uno bilang laang. Nagpawit mo ti ama ti anak ko, tatang. Kan nagkariya di na baybayan ti anak na. Binulan ka no amang tid iti sustento na. Agad nasayat nga rod ano kasta anak ka. Tapno saan to ngagbalin ang nakakaasit ti anak mau. Uwen nga rod, tatang. Kahit papanan niyo nga raw. Awan pa'y umno a lugar a papanan mi ngam ibagak tumot laeng kada kayo. Anya batan ang nagringkor. Di pa yun makainanaan na saya at ti tao.
Ay, pasensya kayo nanang Jak ngamin nakatimpla adagos iti gatas ni baby tamadamati pa naglabak itay. Aganak-anak kan tumangamin, Glenda. Darasudos ka ngamin. Uray ko ma, nubaro tinagpasikugam, tapno adda katulungam ang mga sikaso dita anak mo. Pasensya kayon ananang. Pasensya, makauma dengdenggan. Patuloy akong ti planok tatang. Pumanaw kami ni anak ko. Apay ngay panaw mo ti apo kumikada kami anak ko. Jak kaya't adumakkel ti anak ko akas di ti trato ni nanang kada kami tatang. Madlaw ngamin nakagurgura na ti anak ko. Ay na, jak manam mo ti dahi nga inam. Natangken ti puso na. Basol kumatkit di Isa mawatak ni nanang. Itad ko ti address sa papanan mi iti anak ko tatang. Tulungan na kami kanu ti ama ti anak ko. Nakita anak ko. Di kan magsinubyan kan kwa na dan asawa na. Wen tatang, nabayagan na nagsina kami. Kat awanan plano ka makisinublan kan kwa na. Ne, apayakas la na ulimot to'y balay. Itaman pa'y. Naimbag tadakan po rin. Apay, Cardo. Ayan dagiti agina. Kaslaawan da dito'y balay. Awanan, pimanawan na Glenda. Impanaw nan ti anak na. Inyadayunan ka na ta. Ha? Itataawanan tinatagari dito nagtibalay. Naragsak kamot nga taan. Masol mo dahi tao. Dahi tantumat kamin kinangato ti pride mo. Pinanawan na talakit nga raw ti anak ta. Ha? Malmaldayak di tao. Nasakit tinakam kaw iti papanawon ti anak ta. Kan ti apo ko ta. Isadyak pala maturog di tao. Papanam ko ma. Mapanak iti kalkalapaw iti bangkag. Tay jayak pala nga umyan. Anya? Panawan nak dito'y. Una, makaamu kamot iti biyag mo dito yan Awanin kadkadwak dito'y palay. Unay matan. Nagrigat mat gayam ti agmaymaysa. Uray aklag kapsot tawan matan kanas kung agluto iti kanak. Tagmaymaysa akmat ngaminan. Ay, anyan. Nagliday gayam ti awan kadkaduan na. Anak ko, madlaw mo ka day. Kasla matawan matatao di tabalay da tata Makardo. Wan nga rod nanang. Nadamag ko apimanaw da Glendan apaman anak kapas ngay. Ni matatakardo. Agnanaad kanon iti kalapaw na iti bangkag da. No kasta, agmay sa ni Puring dita. Wan nanang. Jak mo't makitkita nga minarumwar. Agin lalabasak man no bigat, takasaritak tuman. Nakikitaan nyo Tamang pagsasawan na kayo manan. Saan mo't siguro, anak ko? Saanan nga agaw-awid ni Cardo dito'y balay, kakalusing. Madlaw alikliklikan na. Tanumapanak ijay bangkag. Irana na ti mapanag sakati. Di nakasarsarita no agkita kami. Pati ni Glenda nga anak ko, kailiw kon. Ay, nagrigat gayam ti agmaymaysa, kaka. Ay, kaasi ka nga rod. Ano kasta, kakapuring? Agyamanak iti umay mo dito'y balay, kakalusing. Wan, tanang yaga kiti meriendam. Di kagdanag. Kalutluto day ta. Pakawanan na kumaa. Amok asaan ama iparbang dagiti nasasaokan ka. Aklunak nga apal ko lang day chay. Taado ti matultulungam at tao. Idinto ta siya katawan. Ala, lipat munday ta kaka. Agkaaruba ta. Isarumbang lang agsin na kita. Saan ta ko mga gingin-nura. Tamaditi kasta. No siyak matkit day awan gurakan ka. Si kalaang mati manggurgura kanyak. Idi day ta.
Saan itan kakalusing? Ay, mayat nga rod ano kasta kakapuring. Ay, naragragsak mo lang ti agbyag. No awan imimpenem agura ken apal iti kaunggam, kaka. Wen, agpaiso launay dayta, kaka. Kardulakay, alamatan na. Agawid tan ijay balay. Nagrigat may maysa. Pasensyakan, puring. Malagip ko lang taya pukaw kan anak ta no andaki jay. Isa dituyak pa lang kalapaw ng agnaid. Agsublikan ijay balay. Tadwa tamang birok iti pagnanaed ang Glenda. Pagsublik idan ijay balay. Kailiw kumatan ti apo ko. Ay, Alaan, agawid tan lakay. Pangaasim. Nay, apay ngay. Nakalukat mato'y balay. Kat no inrikap kumot daytoy sakbay apim manawa kitay. Amangan mo't no na nakastrak ngagtatakaw. Ay, sus. Patang! Ha! Nagagklenda anak ko. Anak! Ay, na. Apay, nagapgapuan nyo. Iti kami pa amang ururay kada kayo. Naggapo kami di bangkag anak kao. Ay naimbag ta naghawid kayaon. Ay, Glenda anak ko. Agyam anak ta nagsubli kayon nga agina. Tsaka mo ti aramidag ngagmaymay sa ditoy. Kasla ak lamabagti. Nanang, Pakawanan na ko maanak ko. Siyak ti rason no apay apimanaw kayo iti apo ko me. di kay madanagan. Saan kayo aginura, nanang? Inya dayok lati anak ko, tadyak kaya tamay raman itigura yo kanyak. Anak ko, di mon ipampanaw ti apo ko me Pangaasim ko ma. Wen, nanang, kat agyaman nakmat, tamaawat yun ti apo ko yo. Nagsubli kami nga rod iti balay mikat saan kami napimanaw iti anak ko. Sa anak mo na nakihasawa at pamaysak-langan ti atensyon ko iti trabaho para iti anak ko. Kat itaan nakapsutan dagiti dadakkel ko kat ingkarik iti bagik ajak to ida panawan tawan sa balyamang tulong kadakwada no saan na siyak nga anak da. Alakastan, tigayim mo, Glenda. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo manang biyanan musical scoring Eli Palacio in your nose para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite dakkalayaman manan kada kayo amin God bless iti tunggal maysa manang biyanan. Kastiman nga rod ti kuna ni Kabsat Edwin, dirma ng biyanang, ada asawa ken duwang anak ko. Agpada kami ngagtrab-trabaho ken ni bakit ko. Nasemak nga gatang kadagitag kakangina agamit, akas kumay ti branded abag, sapatos, pantalon ken dumapay. Tunggal agsweldo ak dita ti pagdiretsuan ti kwartak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nagsweldo ka ni Dwen. Wayne, ngam awan maited ka. Tagi mata nga kiti bado kan sapatos ka. Nagdaanan na gajay us-usarek. Kababain ka na giti katrabahwak. Kanayon da nga agpabaro iti gamit da. Kat, kunam kadakwada ata dadakkel sa tisweldo dagiti asawa da. Wan nga ron, pasig nga da iti abroad dagiti asawa dagiti katrabahwak. Nakapapal da nga ron. Kas jayak kumamay. Kas jay ka nga. Anyat kahit masawan pag-abroadan na. Kat no dagundaway mo, di matam. Mabibiit nga minti umasinso no abroad ti pagtrabahuan. Dagiti daddo mga asawa no mabalin di da palubusan nagiti asawa dang ag-abroad. Ngam si kamutan, kas labogan na mo dito'y balayan. Ay na, di nakalangamin maawatan bakit? Para matlay ti panagasensuta ti pampanunutag. Adamot trabaho. Agsusweldo akmat. Agtinulong talang agtrabaho dito yan, ha? Tano siya, jak ka ba ilan na panawan dagiti duwang anak ta? Si ka na taga-abroad, no kaya mo? Manjak mo't nagrigat ti trabaho iji abroad. Turog la ka no ti inanam ijay. Amo magaya man nariga at nga mapay abaunan nak nga abroad.
Agad, ayan ti sobra ti sweldom ngay. Awan nga ro din, gatang ko itibado kan sapatos ko. Inggatang mo amin. Kurang tupay. Branded nga min di ginatang ko, isa nangina. Dayta ngamin ka ti madikan ka. Mahilig kay ti branded ka nang inakagawaan. Kunang lanbak ng kamot. Naladi kan agunget, Mayra. Sika pa lang taggastos dito balay, tanay. Naibos at talaga ti kwarta ka. Ni, agasam man day ta ginatang mo sapatos. Nagngina. Ay katura yata natibker mo. Mabayag ko nga usaran na ito. Ganto'y t-shirt kan pantalon mo niya. Dagito'y mutay nangina a brand. Natibker da kita. Saan asinsinan abado? Ay, Ken tumalyaw ti malabasam no makita da day ta suot ka. naa. Saan matamasapol ang nangina ti balor ti maisuot a gamit kat? Nang runa kat adan anak ta. Siyak tupay. Pasig nga ukay dagiti isusuot ko. At least nalakla ka. No sika ah. Taawan amom ka dagiti branded agam gamit. Ay, pakitak man dagiti naglalastog a katrabahwak. Apay, iso dalang ayat ti kabalan na ti agbado iti nginginaan. Uray saan na di abroad ti asawak, makagata nga kiti kastoy. Sa bagay, siguro na nakastoy ti isusuot ko. Iso na lang ta daanan na gijay daduma. Isa masapol nga agpabaruak mo. Ay, diya mo kan kay Dwayne. Imbes a dagita anak mo ti una mapanunutan. Saan mo? Kat pampanunutak mo tida. Di nakla maawatan na yun. Diyak nga rod kayat mo ti agpauday ka na gijay katrabahwak ta naglalastog da. Palangwad da. Ta pinanginaan mo ta ni ti gamit ijay. Isa diyak mo kayat ti agpaatiw ah. Sagmamano ti pinanggatang mo dito sapatos mo, Lota. Branded mo't na ito. Ay, daytoy. Impaw it ni ipag ko daytoy manipod abroad, Edwin. No adda makitam abranded, wenno nginginaan na gamit ko. Saan ko agat gatangan dagita? Ititad dalaang. Naimbag nga rod ta adda jay ipag ko amang mangtad iti gamit ko. Kahit dakkel samat, isweldo nila kay mo iti trabaho na. Medyo. Ngam awan lat hilig ko nga gatang-gatang itinangina. Uray nila kay ko, padak a practical day jay. Imbes nga igatang me, urnungan mi laangan Kasta aya. Ni, natapukan mo tanto sapatos ko. Natapukan na. Ni, barbaron samat ta sapatos mo, Edwin. Kadkadlaw ko Ha? Ayun. Ginatang ko man Mall. Sana nakasale. Ginatang kulat na na. Aya, nangina aday taan niya. Una, tatay nginginaan na brand da ito. Ano nakulang mat gayam to gayadan ti t-shirt ko. Nakulangan. Anyan. Ni, patin sapay tabadom. Kagat-gatang mo. Awan, Lota. Branded mo talang da ito. Wen, amok abranded, tanagdakkel day ta nakasurat anagan di ta sangot ti badom. Dagita tay nangina abrand. Wala. Pati mo't gayam to'y pantalon ko. Natapukan to'y gayadan na. Ay, natapukan. Just kay. Pati ta pantalon mo? Barbaro? Ay, nadlaw mo mo't gayam. Wala. Tapno kabarbaro amin. Anyan, agasam man day ta. Pasig anagningi na ti gamit mo Edwin. Ay, ikat talaga kasta. Agsusweldo akmat. Ken oray saan adya abroad di asawa. Kabaalak mo ti gumatang iti nginginaan Narigat mo at nagpaudi tayo, Lota. Mala, mangantan Edwin. Ano san tayo ati itlog man na nasidaan? Kahit nagitiw bingay nangandan. Wen, pinakan ko iday tayan. Apay, awan sa bali ang may luto ijaref amasida. Itlog mo la kanayo nun tilot-lot tuwang bakag. Ay kat kapilitan tapno umanay ta allowance tayo aging gainton pa nagsusweldo manan. Tane, di mo amon ti makitinulong iti magastos. Yasam mat amin kanya kon. Kasanon nawan trabahok di awanan. Pangalaan tayo nga iti gastusan tayo. Ala, mang panunutak to iti pag-sideline bakag. Umdas kumamang amin ti sweldo ta adwakat. Makagatang ta iti naimas kan nasustansya asidaan tayo.
Makapasyar tayo pa no daduma. Kan makapangan tayo itirwar kadagiti anak ta, no ammom tagimped. Nagngingi na ngamin tigat-gata nga magamit mo. Tunggal agsweldo ka, idiritsom nga igatang itagkakangina gamit. Apay di ka makabado ay ti saan ang nginginaan na bado. Ay na, aday ta ka manin. Sa anak nga rod na iruwang bakit? Kun may mayatom ti kasta ngam ti agbisbisyo ak. Ay na parehas na matladay ta. At least, adda pa kakit kita ak iti sweldo. Natibker dagiti gamit ko. Sana basta dumaan kan madadaol. Nala, manganta nga rodon. At idugma na diskusyon da ito yan. Di ka ngamin makaw-awat, Edwin. Umayak man, Auntie Angela. Nay, si kamot gayam, Edwin. Sumrag ka. Agyaman na kante. Anyat gagaram. Ikwa, umayak ko umutang iti kwartam. Bayadak taw nagsweldo ak. Nay, apay man ti kwartaya, Edwin. Apay nga kurkurang kayo iti asawam. Kat dudwa pay na ti anak yo. Kandwa kayo mat nga ag-asawang agsusweldo. Nagnginamot ngamin ti gagatangan antay. Kan igatanga ko may tikawas na iti anak kao, tanay. Awan pa'y baro abado damay. Pasig adaan na iti ususaran da. Mano ti otangam. Ure, 10,000 ano adda, antay. Awan ti kasta maipabulod ko Ure, 5,000 nga rod, ta bumulod akton iti sa balay. No 5,000, wan, mabalbalin pa'y. Angam aguray ka. Anya jay kunam, paggatang mo iti kawas dagiti anak mo. Nagdakulan day ta 10,000. Nagngina ti magatang itan, antay. Manulat magatang ti 10,000 nga. Apay, anya abado ti gatangam aya. Nanginan sa unay day ta abado. Basta na kita'y quality abado, antay. Kan sapatos damot na. Anda kami masunga da paska di opisina mi. Kat masapol nga ikuyog mi kano dagiti pamilya mi. Kat na awan na pinta sa abado dagiti anak ko. Kababain mo't no makita dagiti katrabahwak adaan ti gamit da. Anyalat sa wundan ngay. Apay, pinagarbuan aya iti bado day ta apaskan. Saan mo't kat di? Ngam jak kayat nga uyawan da kami dagiti katrabahwak. Jak kayat panunutan da amarigrigat kami. Kat, agpay sumot asaan kayo abaknang. Apay, masapol aya nga agpamarang ka abaknang. Numot ngamin makita da alalakan ti bado, kat isi-isyan da ka. Apay, iso da lang, ayat ti makagatang iti branded kan nangina abadaw. Kabailan mimot antay. Ay, saan kamin nga umay? No igatangan pa'y dagiti anak ta itinangin na akawis kan sapatos. Ay na di ka nagkudkud, tanagatang kon. Nagito'y man na Ay na, oo na yan. Dagitan saman dagiti nagnginginan. Bakit man ano ko ma? Inggatangan ka mo titibadom, tapno di kan to agla nga akasla nakakaasi. Nagitan to man wagwag ti ibadbado maun. Ay, nangalaam nga itinggat gatang mo kadagita. Binulod ko pala ni Auntie Angela. Bayarak to no maalak ti bonus ko. Anya ka matan, Edwin. Yutangan pa yan ti gatang mo itinagngingi na abado. Di ka lagbutang nga umutang-utang. Ay na, mabayadan to ka di. Wala, ipadas mo man kad dito'y ginatang ko abadom. Ay, manuday tangay. 2,000 tabadom. Branded a bestida reta. Ala, ipadas mo, tanobas sit. Mabalin nga isukat. Inted mo la kuman kanyak ti 2,000. Tapaggatang itinaima sa sidaan. Romaniri ka. Di ka katagyaman, tainlak-aman ka pa nga ingatangan. Alan, isuot mo kay din. Anya, agabroad ka kunam Mayra? Apay-paylaan. Adamot trabahom diti pagilyan tayaw. Dua kayo mo't ngagtrab-trabahaw iti asawam. Ay, madanaganak nga min tatang. Tani, awan maurnong mi. Awan mo't maitid jay manugang yu kanya kasweldunan. Tagdiretso mo't iti mall ti kwartana. Anya, Maramid na pa'y kati umutangan Gapulang itagkakangina abadbado. na adan putot na ngam di na pala amaw ti agpraktikal. Suruan na ti agpraktikal ata nay.
Adda na iti anak yaw, ayornungan yaw iti pagadal da. Ay, wan nga rod atatang. Day tati pagdanagak. Iso nga gabrodak man langan. Ay, panagriknak kat single mamak. Tasisyak mo tagas gasto si Jabalay. Kan iti masapsapol lagi ti anak mi. Nakaslawang mo't pakibiyangan ni Edwin. Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Damag ko nga agab abroad sa kanuni. Bakit mo, Edwin? Ay, wan, tanay. Saan ka no amapnak iti sweldo na ditoy? Kaya't natin makaurno nga dagos. No siyakti si ka, jak palubusan di asawam. Agpada kayo nga agsusweldo. Makaurnong kayo no amuyo ti agimped. Awan mo't nga rod mabatbati asweldo may. Tanay, nagngingina mat ti magatgatang. Depende day ta iti lifestyle yung Edwin. No kanayon kayo amangan itirwar, kan kanayon ti pasyaryo, kan shopping yo, talaga adi kay makaurnong Uray ka sano pa nagtipid ti aramidin may. Talagang awan mabatbati, lota. Sa baybay no talaga akayat na ti agabrod. Palubusak apay kita sa anin nga. Naimbag nga orasyon, tatabrin daw. Di mo't agpapautang kayaw. Uwan, Edwin. Apay, umutang ka? Uwin ko matata. Amumat siguro ti patakaran ti panagpautang ko, Barok. Anda basitoon na. Tapno, anda mo't serbila nga agpapautang ka. Uwin tata, amok day ta. O, mano ti utangam ta ikan ka, Edwin. Insan, pautangan nakman ta, bayadak to no katapusan. Oo, nagpipintas dagita suot mo insan. Umutang ka? Kasla silang sadang gana. Oh, kita anak man. Nagdungrit tibado. Siyak pa'y mat aman nalon ti utangam. Amok ngamin na naglako ka iti irik insan. Pautangan nak, uray porsyentuam. Nagpintas ta sapatos mo. Nginginahan day ta. Kanta pantalon mo. Madlaw akabarbaro. Branded pa eh. Kanta kalugong mo. Amin na suot mo. Nginginahan. Baybayam ta suot ko. Ta siguro nakakasta ti susuot ko insan. Sa anak kami ngagbadbado iti sana branded. Si kakit di ko maati agputang. Tapasig ang nginginahan dagiti suot mo insan. Alan insan. Bayadak tumot lang. Promise. Agsweldo ni bakit ko no katapusan. Agbayad na kadagos. Paggatang ko iti abuno day jay insan. Tapag-abunok iti mulak anatang. Agabuno kanton no katapusan. Alam, mabiit lang nga rod insan. Basta bayadam mo lang nga dagos ha. Tani, matil-til dagi jay mulak no jak maabunuan. Edwin, imaya ka anakan. Takasapula kuntay kwarta nga inutang mo kanya. Apay, di ka pa'y nagsweldo. Kwa? Nagsweldo Ngam imbayad ko mo iti utang ko. Pasensya kayo nantay. Apay nga yakasta mo ta kanayon ti bagbagamon Barok. Tunggal singiran ka, awan maited mo. Unay kayo na ya, ante. Manumod la ta 5,000 nga impautang yu kanyak. Dakdakkel tay daduma tada pa'y 20,000 pesos. Ay, dakkel mo taba nagday ta 5,000 kanyakon Edwin. Adda na ka isang ratan day ja kwarta. Problema nga ro dante. Tano agsweldo ag diretso iti utang. Ninakmot ngamin replyan di asawa ki di abroad. Iso nga aburido Aguray ka. Sapatos mo amin day ta karga ti syurakyo. Oo nante. Na, agasam man day ta sapatos mo. Nagado. Nagdakkel tabalay ti sapatos yo. Kat napuno. Agkakapintas pa'y dagita. Dagita'y nginginaan dagita. In-order ko iti online tinaduma ante. Naggapumot iti abroad tinaduma. Ay na, kita ang basit ka anakan. Inal daw samo ngamin agumatang ka iti agkakangina gamit mo. Talaga mailumlum ka iti utang nukasta kaanakan.
Hello tatang, kumusta kayon? Anyat damag iti asawak dita Pinas. Ay na, naiwaras ti utang na dito yung nanakaw. Manipod nagabrod ka, pinaspasan na matan tinagot utang. Nagdadakkel ti utang na dito. Anya? Masyanakin ka nakaw. Si kalakit diti may pasubong agbayad iti utang na. At kang aminay na namnamain na amang bayad kadagijay. Aha, naglalayngan nan ngay. Saan nagaputag-asawa kami kabayadak mo dagiti utang na. Bayadan na ati utang na. Di nakiramraman dita. Uy na, sigurado ngagpakaasiday-jay kan ka anak kaw. Ay katagpakaasilat ta ah. Basta siya, jak ipalubo sa pagbayad la iti utang ti matmat gadak dita abroad. Nagrigat ti trabaho dito eh. Kalpasan na, pagbayad ko la iti utang na dita Pinas. Ay, naglalayngan nan ngay. Oh, apay Edwin, anya ti bagam. Agyaman na sinong bata mong tawag ko, may rabakit. Kwa, damagat la kumano nagsweldukan. Ay, una, apay aya. Kwa, apay, di ka kadi pa agpawit, bakit? Ay, pasensya ka ni Edwin, nagpawitak man. Sana si ka ti pagpawitak iti kwarta, tadyak maitalagkan ka. Ni tatang ti pangipawpawitak iti kwarta para kadagiti anak ta. At damat dagiti anak ta jebalayda. Ni, apay ngay akasta. Siyak ti asawa mga sa bali, ti pawitam. Inakala na kita anak ta ijay. Ay saan? Di mo padasan nga ramidan ti kasta tamadaksan ka kanya Edwin. Bayam nga jebalayda tatang ti pagnadanda. Naimbag ijay takampante ti panunot ko. Kwa, agsinumbangir ngamin ang itagsing-singir kanyak. Kat no mabalin, tulungan na kumamang bayad ka lagi utang ko. Saan aya at agasawa kat agtinulong itirikat kan ginawa. Tarupam! Ha? No utang mo bayadam. Di nakman ni ramraman. Para kadagiti anak ta no ape nagabrodak. Tapno makaurno nga kiti pagadaldan to. Sana para utang ti sweldok ditoy. Kasyan nakadi amayra. Kaslasaan nakmot nga asawa iti kasta pa nagsasaom. No kayat mo ti makabayad na dagos iti utang mo tuladan na ka. Agabroad ka mat. Nagkuna ngamin nga umutang-utang kay ti dakkel kalpasan na ang magayang pagbayad mo. No di ka... Ay no. Sige sige. Tadyak kaya tagsao iti pakabasulak. Bye. No kasta, agresign kan, Edwin? Wen, Lota. Takurang ti sweldok dito ay pagbayad ko iti utang ko. Di nakmot tulungan di asawa kamang bayad ka dagi dyan. Inung-ung nakit din. Uray asino mat siguro nga asawa Talaga ang makaungat no maamuan na naiwaras ti utang mo. Ngam, papanam nga ruden nga no agresign kan. Agap-aplayak para abroad. Marang mapagasatanak ng trabaho iti balasiw tao. Tulungan nakman iti magastos para iti panagabrod ko, bakit? Ay, pasensya ka nga mawan maitad ko, Edwin. Sorry talaga. Nga mawanan pa nagtalag ko kan no kwarta ti pagsasalitaan. Alan atap no makaabrodak mo ten, kat mabayadak dagiti utang ko. Kagiskitar ka. Problema mo dayta na. Idi nagabruda kadaya yung tultulong mo kanya, Edwin. Ha? Panunutan ko mama dayta ha. Ultimo pagplete kitibas awan intad mo. Isungagbayin ka kumamot ha. Ay, No talaga kayat mo ti makabrod, diskartim daytan. Di mo pakibiyangan ti sweldok ta para kadagitan nak ta dayjay. Di nak obligaan, ta di ka inobliga idi siyak ti nagabroad. Nabay na anak kadagiting bagbaga ti asawak, iso ngayon karigatak ti nagdiskitar iti pinagabroad ko. Kinasaritak nga rod amin na nakautangak, kat nagkariak nga paman ang makabrodak, bayadak dagiti utang ko kadakwada. Imanugot na nga rod iti dayta saritaan mi kat nagpipinirma kami iti kasuratan. Nagabrodak, kat kaas iti apo, nabayadak amin ang nakautangak. Mababainak iti asawak tunggal malagip ko tinapalabas. Iso nga impakitak ti panagbalbaliw ko. Babaan ti panagurnong ko tapno matulungak amanggad para kadagiti anak mi. Aklo na kanakulaapan ti panunot ko gapo kadagiti agkakangina agamit ko ngam ing karigata kaliniklikan ti agatang kadagiti agkakanginan akagawaak. Tadagiti anak ko timpang pangrunak a pinanunot.
Alakastan, tagayin mo, Edwin. Naala, nasaya at mata nagbalbaliw ka. Wana, di mo noraya na maupay ang mamimpinsan ta asawam kan ka. Tama nga nagbalaw kan tulangan kat sinaan nakagayaman. Gapoy tikas ta nga aramid mo. Awan dakes na no, gumatang ka ka nagiti branded, wano agkakangina kagawaam, no lakit di adaom da sa paggatang mo. Ngam, ununam kumapanunutan ti kasapulan dagiti pamilyam, sakbay ti luhom, ako nada iti Tagalog. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Kastiman nga rod ti ko na ni Kabsat Densyo. Dir manang biyanang, aday di mo nang asawa kat ada anak ko kankwana. Idi kwan nang asawa akmanan iti may kadwa gundaway. Ngam daksang gasat, tati natumpo nga kamay kadwa nga asawa, masaksakit. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Densyo, ading ko. Hello, Manang Mayla. Awanan, natayon ti asawak. Ha? Ala, apay nga eh. Di na nalasatan ti sakit na manang. Inyawid min di ti balay. Malamayan ang ti asawak. Sige, sige. Taumayak adagos dita. Bye. Ay na, unaya-naya Rosemary anak ko. Taimpan mo matan. Imbes sa siyak ngayon am tilamayam to. Saan ta si kamat tilamlamayan men? Ay na. Densyo, awanan tanak ko. Wan nga rod nanang. Na-stress sa mga men. In-stress mo sa mga men. Isa na trigger ti sakina. Ni, saan mo't ananang? Manipod nagden na kami iti anak yaw. Jak pulos inik kan iti sakit ti ulo. Nakita yung mat no kasano ti panangasikasok ken ko ana. Nanguruna iti masakitan. Kahit kasano nga iti apukok kada kayaw. Alaag tayo jay matbalay ti kanayon ngayon na. Kandi mo matlamasi kaso, tada trabaho. Ang mga napampanunutang kid iti mga alay ti yaya na. Ay oray sa anon. Sayang ti swildom. Itad mula kanya ko na ti swildom. Tanay baglang ay gatang iti gatas tanak mo. Hala, pagsaritaan tayo tulay tayo ton maitabonan ni Rosemary nanang. Ay, kano ka raw ti tabon ni ipagmaw may lanak kaw. Inton bigat ka nun, tatang. Ayan yan. Namidwa na nabalo di kabsat mo. Babaluan samat ni Densyaw. Kaasi nga rod, tapinanawan damanan. Ni Aimee nga imo nang asawa na, natay ga po iti disgrasya iti lugan. Sa ita, natay mat iti sakit di may kadwa nga asawa na. Kasi nagtidwa putot na ta awan inada. Wan nga rod tatang. Naimbaglaangan ta adda dagijay katugangan ni Densyo ang mga awir kadagijay putot na. Wen dandanid di na pa'y ipakitan na gadya poko may. Kat apokok mo't na gadya. Ta anak ko ti amada. Bukbuko ng damutan na gadya putot ni Densyaw. Makipaglading itak iti pupusayan ti anak mo, Lelpina. Agyaman ak, gudaw. Ay, nagrigat nga aklunan nga mawan maramidak. Wen talaga kasta. Mawatak tirik na, ta kasta kami mo't lang, hindi natay ti anak ko. Nga imo ng asawa ni Densyaw. Ay, O kahit di alam to ti apo kam kada Densyaw. wan imbagak day taken kwanan. Tadi na matlama asikaso, tada ka nga rod trabaho na. Wen nga raw, makumikom ni Densyaw. So nga inalak mo't idi ti apo ko kenkwana, ta awan mangbantay. Ay, kaasimot dagita pokot ha.
Awan inadan. Wan nga rod Ay, sapay ko ba at saan na mga sawa ni Linsyaw, tanay? Duwan dagiti putot na. Duwan ti suportaran na. Apay, mga sawa pa'y langata. Ay no siyak ti masurot oray saan kuman. Ay, un nga rod No, mga sawa manan, ti manayunan manan, ti putot na suportaran na. Huwag nga rod Isu nga oray saan kuman. Kat, anyat planom ita ading ko. Tana itabunan day di ipag. Umayak man pa lagyan iti balayo kada tatang manang. Kasla mabagtitak na daak iti balay. Ay katun nalawa mo ti sigod abalay tayo. Kan bumalay ka dito ta dito'y ka nga rod ti sigod abalay tayo. Iso anawaya ka latang agnaad dito'y no kayat mo. Wan mo't nga main din siyaw. Agnaid kan dito itapno adda kami akan kaduam. Sapay inaladan sanjay anak mo. Uwan tatang. Inala ti may kadwa katugangak. No awan ko mabasit nga anak ko. Alaak jay anak mo dito'y tasyak ti mga awir. Sana balit adda ni nanang ang mga sikaso manang. Kan adda dagi jay aanti na iti balay da. Ngawan ko matrabaho akat siyak ti mga awer kadagi jay anak ko. Ang jakmot ngamin masango. Wen sa bagay, nairuam jay anak mo ijay balay da katugangam. Ta ijay tinagnaudan na idi masakit day di ipag. Saan aya? Uwan manang. Alam kit din dagiti kawus mo niti balay. Dito'y kan nga agnaid anak ko. Uwan tatang. Adda nga glidayak na adda ki jay balay. Taawan kan kadwa ki jay. Naimbag nga oras mau, may labalasang kao. Adda ni din siya kapsat mau. Ay adda, tatago to. Sumra kayo Ay manak balasang kao. Tensyo, adda ni tatago do. Uwan manang, umayain. Naimbag nga oras yung tatang. Astamag, din siya baraok. Ay ko naibos nga minan tay gatas. Vitamin kan diaper jay anak mau. Ay, jakman amaw ti dayang anak mau. Dakelan nga magdaydaya perpailaan. Kan kunak gaya mapan kunto ipapasta jing ipon na ta dangadot ita dael na. Kan papokisak to kuma. Mabitla nga ro tayo nakmangalay ti kwarta tatang. Ay, din siyaw. Nainayo ng basay ta naktuman mo ti pasyar di anak mau. Maboring san nga gigyan latan iti balay. Siyempre, agpasyar kami Mangan kami matitirwar, kan kumatang mutin na ti gamit na kasjay. Ala, mabitla nga rin tatang. Naimbag nga oras mo din siya. Nagswildo kan? Wan nanang. Ay na, aguyag ka nagbara di anak mo. Umayak ko madumawat iti pagpa-check up na. Ay, kasta aya. Bakit, kumustan di anak ko? Umay kunto kita madismisa kiti trabaho. Di ka madanagan, tagimbag mo lang dayjay. Naakaran sa kadagi jay kaya ayam na. No daramidem, ura inton maminsanan Inton awan trabaho kasjay. Alangar nanang, taamangan ag-overtime kami manitan. Nala, oray di kan umay, basta mangtid kay ti pagpa-check up di anak mo. Kan paggatang na mo tanay, di agas na. Kan gatas, diaper kan na dumapay. O sige, mabitla nanang. Awan paila ang jay kapsat mo mayla. Awan pa'y matatang. Amangan nun nag-overtime manin Nay, apay kanayon mo ti panag-overtime nan. No kaano nga awan asawa na abibiyagan na pagsasaron mo na mutan ti panag-overtime na. Kahit para kadagiti doang nga anak na Sa bagay mo't diya, ang manyan, ang sinublat mutan nga umay diti balay nagdidwa akatugangan na nga umay dumawat iti suporta ti anak na. Kahit talaga akas ta taputot na ka nga rod. Rumbang la suportaran na ida Sa bagay mo't diya, ang emnosak ti masurot,
Nasaysayahat no kadwa na dagigidwa nga anak na. Kat asino nga rod ti mga awir nga kat adamot trabaho na. Ay katsyak Ay na, nagadungaan na yan nyo. Siyak tumutlat patudunin nyo ang mga awir kadakwada no ang sakit kayo. Kani, amuyumot nga dababasit nga apo ko yung kanya. Sa bagay, basta sandalakit niya baybayan ng itubing, awan problema. Wen, madlaw mo't anapatag kada tatagudo ka na Delpina dagiti kakaanak kakadakwada. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo, tatang. Ala ako na kiti kawas ko, taagawid ako ni Jibalay manang. Ni, apay ngay, kunak man no agnaid kan dito'y balay. Saanan ta kababain? Addan kadwak. Ha? Kaduam nga? Ay, addan nobiyag, ket plano min tagsimpa manang. Ha? Kasta aya. Ay kat addakan ka dayta Total nawaya ka manan. Mabalin mo manan ti mga sawa. Agyamanak ta maawatan nak manang. Anya di nadamag ko abalayan intong. Adda ka naman ang nobya ni Densyaw kat ikasar na iti mabiit. Way, nabalayan Delfina. Apay nga yung mga sawa pa'y lang. Ha? Napadasan na mutin tinamidwa ng asawa. Inton kwan mabalo manan. Ay na, saan kumamot Mga sawa pa'y lang amin. Dandanin to pagkurang ang itid ng allowance dya pukok nga anak na. Awan mabalin tayo no kastati kayat na abalayan. Kasapulan na mutikan kadwa wano katakunay-nay. Ay bagbagam dya anak mo abalayan. Ibagam, tadagi jay lataputot ng tipang ibukbukan na itatensyon na. Ha? Ay awan agputot manan, adaman kabingay may itimay sapi katugangan na Maksayanan na talawans na gitanak na kada kami kan nigudaw. Ay ket bayam mga sawa. Basta di naliplipatan ti responsibilidad na kadagiti pukot Mari Delpina. Awan matkit diangam ha? Awan latam mo kong. Kumaano dublian na ti panaggagat na. Tapno manayunan ti sweldo na. Ay ket ibagam to na itakin ko amaray. Ibagam madoblian na ti panaggagat na. Apesyak lang ngay. Duwata amang ibaga paray. Si Kagayam, ti agbalin nga abalayan ko. Wain, siya kabalayan. Anyatayan tayinagan mau abalayan. Siyak ni Dora abalayan. Si Kagay, anyat nagan mo. Siyak mo't ni Intong abalayan. Imay kamay ta pagsasaritaan tayon ti kalaysa ng iti anak ta. Katuan katsapay kumaa tagpaot ti panagdenadan to. Tani, nadamag ko anamin dwa kanugayam anabalo ti anak mo. Ha? Uy, nabalayan. Ay, kasla maamakak. Nga maagpilit mo't ti anak ko ang makiasawa iti anak mo. Amok ti pampanunutin wano pagamkam mabalayan. Ang mga mabalo manan ti anak ko kat matay ti anak mo. Ay na, saan kumamot Saan nabalayan? Patsyak ngagpaot ti panagdinan to nagiti anak ta. Positibo kumalaan ti panunutin tayaw. Umadanin ti kasartamel ba? Kat agyamanak ta kinayatnak nga oray addan dua aputot ko. Ay na, saan nga umdas day talapad tapno sa anak nga agayat kan ka, Densyo. Nasingpet ka ngamin, isa kinayat ka. Agyamanak mel ba? Kat ikarik ngagbalin kanto ang naragsakit isidong ko. Ngamin, napudno ak nga agayat. Di kanto paldaangan iti denak. Kasta akmat, Densyo. Ay na, agbalinak ta na sayat nga asawa kan ka. Kan inadag iti agbalinto nga anak ta.
Kalpasan, ti kasaryo kan Melba, anak ko. May katlon ngayon kasarmo ti asawam. May katlumeten akatugangam ni abalayan dura. Kat siyempre, may katlumeten nga abalayan ko ken ka. Kat talaga kasta tatang. Awan mat dakas na. Ay kadisumay. Awan na talaga. Ibagbagak lang, mate. Kat no madaan kayto iti anak ken ni Melba. May katlon tumeten na putot mo. Sana balit ta kabaalak a suportara nagiti putot ko tatang. Ay wan. Amok na itata nagagat ka, anak ko. Amok, adi mo baybay-an nagiti anak mo. Ngamnay, ang reklamo nagiti dua paya katugangam, ta nanayunan ka numanen ti suportaram, ta nangasawa ka manen. Awan karbangan da nga reklamo. Ta jakmat baybay ang nagiti anak ko nga apo ko na. Itid ko mat amin na kasapulan da tatang. Tingarod pagdanaganda, ket amangan kano numaksayan tit itid mo a suporta dagiti anak mo. Basta na salon atak lakit ti akanayon. Saan to ang mapasamak na tatang? Anya trabaho di asawam nga, Densyo. Awan na nang. Para balay Nay, apay ngay. Kasano makatulong kan ka ngay no di mo pagtrabahuan. Iso nga rod anang asawa ka, tapno da katulungam ngagtrabaho. Saan may taninayunam lang ti pakanam? Ha? Ay, pasensya ka ni ti pa nagsasaok din siya Ngamjak kaya tabukudan ti pampanunutag. Masapula mamwam tanay, duwan dagiti putot mo. Kasanaw numadan kayo iti anak. Amangan numayaw awanan dagita po kumikan ni parigo daw. Saan na nang? Di kay madanagan. Di mo may bagati kasta din siya. Taditay amo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Nanang? Iso ano mabalin dagdagam di asawam ngagtrabaho. Tapno makatulong matkan ka din siya. Din siya. Dito'y pala ang balay nga agnaad ni nanang atan eh. Nagrigat mo ti aginaw. Marigatan na agtrabaho dito'y balay. Isa ni nanang pailaang ti makamong agluto, kan kadkadwak dito'y numapan kag trabaho. Uwin, Melba. Tapno da mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko dito balay. Tani, sayang mat naglangan ak iti trabaho. No kasta, umanugot ka dito'y paila balay nga agnaad ni nanang ko. Katwan apay kit di na saan. Di oray dito'y ngagnaad iti agnanayon no kayat na. Ay kayat na aday jay. Tawan mutlat kadkadwa na iti balay mi. May kawang awana kun ijay. Naimbag nga oras mo kapsat, at dani din siyaw. Sigud amanugang ko, itinatayan nga anak ko. Ha? Ay saan pa'y matasimang pat, kabsat? Ay mabalin nga orayan, kapsat. Ha? Ay katwan Ala, sumra ka kabsat. At dan sakit din na patag agagaram iti manugang ko Ay, wantan eh. Umadanin ti kasangay di apukok aputot ni Densyo iti day di anak ko. Umayak dumawat iti kwarta ta, aghanda kami mat Masapul mo nga dapuyutan na akik na. Ha? Sapay iyor-urnungan dati panagpas nga iti anak ko nga asawa na. Ay kat sabali mo ti para iti anak mo Sabali mo ti para iti anak na nga apukok. Ha? Kat kasaritam to sumangpet. Ngam basta ti amok, talaga nga dayor-urnungan na. Panagkunak saan nakaamay kanday jay. Ay sana mabalin na. Lipatan na kat ti pagrabangan na iti apukok kon. Ay sana mabalain. Apay, inikam jay sigud akatugangam iti kwarta din siya. Wana nang. Tausaran di putot ko inton birthday na. Nay, kita tamangan numaibos ti kwartam iti kaiitid mo. Panunutom kumamat ti putot mo iti anak ko. Ha? Wana nang. Alda nakalasin na para iti dayta. Tay sobram samot laengan ti laslasin mo para iti anak ko.
Ti anak ko ti i-priority ta iso ti asawam. Kan ti agbalin to aputot mo kan kuana. Nanang, Surutan tayo ti husto a proseso Saan mabalin adawatan dalatan ti kayat da adawatan. Umayak man kabsat. Adda ni din siyaw. Apay ni Densyo amanugang ko, anyat gagaram kabsat. Ay, sakbay ti amin. Yam amok pa'y tibagay. Sak ni daw. Di kaunaan na katugangan ni din siyaw. Wan, amok, tamairupaan ka. Si katay na barbartek, idi kasarda Densyo kan ti anak ko. Tay sumanala na bartek. Ay, Imbagada idi asikati muna katugangan ni Densyo. Apay, anyat gagaram iti manugang ko. ay, kwa. Ag-eskwela nga mina, hindi putot ng apo ka. Kat dumawat ako may di paggatang ko, hindi masapsapol na. Amin matlakit din, dawatan nyo kin ni Densyo. Ha? Ay, kahit talaga kasta ta pagrebengan natin mang suporta iti putot na. Wan, ngamdakdakkel tit itad na kada kayo. Dapat, ti anak ko ti kadakkelan iti bingay. Saan mo, tagpapadamatan ti pamayan ni Densyo amang bingay iti sweldo na. Dapat, 50% kin ni Melba. Tasag 25% kayumat iti dayjay Adelpina. Nay, apay nga kasta. Kahit saan mo takabit na anak may ka ni Delpina. Lord Arigay, dahil di anak ko kit di pa iti original nga asawa ni Densyo. Ta isutim mo nang inkasar na. Why? Pudno, timbaga ni kakagudaw. Itayak pa'y ngagdangdangag dita kalsada iti saritaan yaw. Isungay masidagak tanay. Sa balay mo titinor ti panagsaumon, sika padak ka bakit? Ha? May katlula ang tanak mo ngayong kasar ni Densyo. Isotan na ang mo ti panagsasaum Natayan dagiti anak yo. Isong awanan ti karbungan da iti manugang ko. Kat, dagit po kumingay. Awanan, karbangan da ka ni Densyo. Madi matikas tangay bagbagam amay. May katlo kala katugangan ni Densyo ngam kunamala na sino ka na naturay. Nagalas katugali mo. Nanang, tatang, gusto ko maraitan. Di kay aga-apa Pagsasaritaan tayo anay bagday to, isa na kasta. Grabe mga minday ta kabarbaraw akatugangam din siyaw. Naturay launay. Kaslamawan sir-serbi dagita po kumikangkan. Tati kaya natila ang anak na ti suportaram. Alala, sumra kayo. Tadi ti unag ti pagsasaritaan tayo. Ha? Tani, kitkitaan da kayo Ay. nang kita tao di tarwar. Kunaknusan ko amaurnos tinagbabaitan dagiti talo katugangak ngam dim ngagdamet la kanya kat imanogod da iti kayat ko ama pasamak. Napagkapyak matla ida kat itamayatan tilin nanganda. Kat kasi ti ingkarik kadakwada, saan ka nagliway anang tadi ti suporta kadagiti putot ko nga pukuda, iso agaggagatak pa iti agtrabaho tapno adapang suportak kadagiti anak ko. Alakastan, tugayem mo, Densyo. Alagagayam di tanti nagpatinggaan na itapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Inyornos parity script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyana! Kapadasan man ni Kabsat sita san napudnanagan, tintay patangatang dito'y manang biyanang adrama, kastoy man nga rod di ko na ni Kabsat sita. Dear manang biyanang, may sako na senior citizen. Adda kabsat ko asina iti asawa isong agmaymaysan nga agbibiyag. Kat gaputawan balay na pag naadan na, nakipagnaad iti balay ti inami, kat ison ti kadgadwa ti inami iti balay na. Rogyak nga rudan, ti agsalaysay. Pepe! Ayan mo! Ah, Pepe! Ay, tangiwat yu man. Umanukaw kay manditan. Anya ti pukpukaw yu ay Kababain ka na iti karuba. Nakariwawa kayaw. Mapukpukaw ti walit ko. Ayan nan, inalamanan. Inala nga. Kinabawan yu man tinagikan yawn.
Dala siguro dita pandag tipungan nyo Awan mat. 5 tawanan na berbero kag ngamawam mat. Inalam sa inggatang mo itiarak. Ay, di man amot ibagbagayaw. Kita nyo dita pandag tipungan nyo. Awang araw! Baybayan yun awanay. Awan mutlat karga na. 5 pisos sa mutlat karga na jay. Nay, apay nga ma'am. Inalaman niya. Saan nga road? Lagulit kayo manin ako nak. Maturo kayo kit din tarabiin. Isubleyo ti pitakak. Tanusan darom kayo. Agulimag kayon kunak nay. Kahit yung sakit ti. Maturo kayo. Didak pagpungto tayo. Uyo anak ko, ingkanto man kita anda apong kan angkel mo dita balayda. Idungungtan sa manan ni angkel mo ni lulam idirapi Nangag mo day chay. Wala nang. Nagpigsa ti boses da. Nagapadan sa manan. Day chay tumot nga angkel mo. Amo na nga agkabaw ni lulam. Ngam tutupan na pailaang. Awan mo't ngamin aanusan niya Uncle Pepe na nang. Di na maawatan ni Lola. Wan nga raw, siya kumatimapan. Ngam, nasakit pailaang matisikat ko. Marigata na ka magnanak ko. Ala, siya kundi mapananang. Dito'y kayo lang balay. Apong? Apay, hanyat sang sangitan niyo. Ay, darom ko day jayata. Oh, agtatakaw. Asina mo, Apong? Day karobak ngagnagan ni ti Pipe. Ha? Agtatakaw day jaya karoba. Anak yun ni Uncle Pepe, Apong. Saan nyo akaaruba? Ay, anak ko. Ay, agtatakaw day jay. Inala na jay pitakak. Amang ang nadalang dito kamayo. Mapit lang, tabiro ka, Apong. Ay, nabayagan na berbero kak day jay. 5 tawanan. Iso da ito, Apong. Nay, nangalam. Wan, iso day ta. Ay na, naragrag yung mait. Adda dito sirok ti kamayaw. Di kasama tagdigdigo sa Apong. Manjak, malaminak. Ay na, maminanaw, ngay bagak nga digaws. Ngam di na kaya at uyaw. Natangkan ti ulo na ito nga apong mau. Kaya't nala siguro ti maay ayaw, Uncle. Nalakamat la alam-lamyungan niya apong ka. Ay, awan lat oras kaw amang lamlamyong dita. Alaan nyo man langan niya balayaw ni apong mau. Ha? Jak masangaw ti mga sikaso kan na. Kanayon nakmut lang apaan. Saan nga agpakaturog? Katnay, kababain ka nagiti kaaruba. Nakar-ariwawa. Nanang, alaan tayo kanon diti balay ni Apong. Masadot kanon ni Uncle ang mga sikaso ken kuana. Anya, Ken kaslasaan ngagdigdigos ni Apong. Di mo't ngamin ay-aywan ni Uncle. apay ngay apapanawan na ni nanang ijay. Kat balay ni nanang dayjay. Iso nga rood ang nagnaid ijay ni uncle mo. Tapno adda mga sikaso kankwana. Kasta mo't timbagan ni Uncle nanang. Kasarita yun to Pasensya kan iti daytoy ang maibagak kabagis Pepe, Di ka kumamasasair. Ngam awan balay mo. Iso anak ipagnaid ka kininanang dito'y balay na. Naragsakan mo't ni nanang tada ka akad-kadwa na. Ngam itatag kabawan, papanawo maun. Balay na daytoy, ngam apay apapanawom ngay. Saan ka papanawin manang sita? Pag naudek pa ila balayo tanay, jak masikasaw. Kan di nakmat ladeng-tenggan. Di napatpatyan ti may bagbagakin kuana. Lamlam yung takas tati kayat ni nanang kabagis. Masapul nga atidug ti pasensyam ang mga sikasukan kwa na. Ket awan mo't nga rod pasensya kaon. Naibusan manang. Ay, ala nga rod Kasimot ni nanang no awan mga sikasukan kwa na. Iso sige,
Pag naudin mi nga rodan ijay balay, Pepe, yawid may ni nanang. Dong dong when can true unay unay. Apong. Maturog kayong rabiin. Sana ka makaturo. Kaya't kultiagan son. Indayunan Asus. kanto. Rabi ako mananta kayo. Itisi. Maturog kayo nuwan. Namay. Mandak nga rod. Anak kayat yung aramidag. Agkantawan no agsangit nga griyaw-riyaw. Ha? Sige nga ron. Agkanta kayo lata, Apong. Ala, agkanta kayo, i-video kayo man. Di kayo matlag pakaturog. Iso nga, i-video kayo man langan. Tol-tolodan kanto na lumamay pagamuanan ingkanto may libay. Apay, asino na giti bisita itay agsapa, sakka. Ay na, dagitay man barkada ti kapsat ko a vlogger manong. Vlogger. Wen, napanda nagdidigos ijay karayan. Kat nag-video-video da ijay. Ay, wait. Kasla agblablag samot tan di kabsat mau. Wen pangururayan na kano iti trabaho na. Taadon dagiti inaplayan na trabaho. Ngam awan pa'y mat imawag kan ko na. Nagadungarudan na giti vlogger di lugar tayaw. Kat oray samot si kamanong. At damat nakitak apos mo. In-post mo mat jay kaadam ijay talon mong agmulmula iti parya. Pinadas ko lang hanggang makapadismayamot yung ag-upload iti video. Tal-talumot di views na. Anya? Kat asino ngay nga tajay doa akadwa ka nagbuya. Yaka mo ano asino di maysa. Basta siyak ti maysa. May katlua ka ng buya. Anya? Kunana ngamin kahit nga da kwarta dita social media. Kaya't ko kumapadasan ng awan mo tagbuya. Agpasuro ka ijay ka anakam aani uyo manong. Agblablag matlaan mo. Padak mo't labas si tibyos na rayay. Iso nga agtalo naklatan. Talaga siguro panagtalon ti nakaisaltikan tigasat ka. Anyat kuko uyo. Agid editak man. Editak tayo kansyon niya apong ta yapload ko man nanang. Anya, ayun. Ado ti mabuy-buyak amang ipopos kadagiti apong dangag kabawan. Nagadumot ti agbuy-buya. Wala ta makaparay aw da ngamin o duma. Isa padasak man kidi nga upload ti video ni apong. Dong dong when kanto unay unay indayunan kanto iti sinamay. Nane. Naglukon na di nga uyaw. Apa nga impos na ni nanang. Nagano pa ti views na. Nagloko na di ka nakakaon. Tilararaminan na content na. Awagak man. Oh. Hello, Uncle. Nakawag kayo, Mike. Ayan, Mau. Ada ti balay, Uncle. Pakpakanak niya po. Sige, ta dumagasak man ni tabalayaw. May mayat no personal ti panagsarita ta. Bye! Sana nasaya at yar aramidem, uyaw. Pagbalinam kat na content ta apong maun. Awan amo ta apong mau. Ngam kasta yar aramidem. Awan mo takas na, Uncle. Pagkakatawaan dan ta inamay. Gapiti kasta ngar aramidem. Nagkatawa naman, gaputa marayaw da, Uncle. Adun to, pati marayaw, gaputa nalaing latang agkantan niya apong nga ure bakutan. Basta man yak. Jak kanunungan ti kastangar aramidam. Isar ng mau, tar aramidam. Uncle, no kasapula na yawid ko ni nanang ijabalay, aramidag. Ayan ti inam, kasaritak man. Apay nga itultulok na ti kastangar aramidam.
Imbes sa pribado ti panagbiag ni nanang, ipapublic mo, Mike. Apay ngayon tulok yung ayawid na ni Apong ngay, nanang. Agpilit mo't nga road. Baybay am no kasta ti kayat na. Basta di na baybayan ni apong mo. Di na ngamin kayat ti panangipost ko kani Apong. Wen, inungungtan nakpay ah. Apay ka no nga impalubos ko nga ipost mo ni apong mo. Katawan mo't dakas iti dayta. Adun to pa'y timarayaw ko nak ah. Ngam nagungatlat ta. Anyan. Malabaybay amon, taamangan no dayta ti pamkwatan ti saan tayo apagkikinnaawatan. Iso apat gantalatan ti kayat na. Taamomatan ti ugali di ulitag mo. Naglaka nga agong ungat. Nanang, denggenak. Nagluto ak iti lugaw ka na, muan. Ita, impasangaw ti kamera ka na ta. Subuan ka, wan. Apay day ta kamera? Ag video ta, subuan ka, wan. Ah, Wan, kunam. awan. Iyon kon ti kamera, nanang. Mao din na subo na ito, nanang, wan. Ag nga ka. Aday ta. Nalpas ka na nanang. Ato tinanawm na Uminom ka, wine. Agkape ak. Uminom ka pa itinanong Alan, uminom ka, wine. Kape nga road ti kayat ko. Manjak day ta. Ay, sos. Apay ngay at tinipay mo titasa. Awanan naibulingan tinanawm. Kape ti kayat ko. Mala. Agpakada tapay nga ro dito yung video. Bye-bye, kunam. Bye-bye. Ala, kakabsat. Aging galangin di tati, video mi tangal daw. Ketagyaman kami, tin kay panagbuya. Ay, maglabos ka na bakit Apay ngay nga gugat ka manan. Nagsingpot ka laitay. Ala, punasam na tayong buling madanom. Tarasam! Ay, wana. Wan, Pepe. Nanang, kitaan nyo to'y inyapload ni Uncle. Ha? Ni, video mo't ni nanang dayta. Wine, kung di ungat iti siya tinagapload, gayam imapal. Ay nagloko mo't dayta nga angkel mon. Kunana di na kayat nga ipubliko ti kabibiyag ni apong mo. Nang rona ita nga agkabawan, ngam inyaplod na mutan. May salat ti kayat asawan ti panagunget na kadatayo, nanang. Imapal. Ti kayat na, isaw ti mangyaplod ka ni apong. Nimot apong tereng ti content ni Mang Pepe akabagis yun na nasita. Wad nga rod kundi ungat ide. Ay na, diyak kumarabang nga istorya hindi kapsat ko. Nga mapunwanak mo't no daduma. Agungat ngamin idi impos ti anak ko ni apong na. Ngamita, isumatan ti mangyap upload iti video ti iname. Ay, kasta ay hanana. Apay ngay amasapol nga agungot. Di duwada ko man amang ni-upload. Mabalin mo't. Diyak amuman iti day ti akapsat ko. Saan mo't ket di a big deal day takada kami. Basta uklaang balasan ko. Ay na, isunsalat ko kuenan. Di mang ibid-video kiniinang yung. Amin nga aramidan ni inang yung. Ibidyo na, sana i-upload. Kat baybay no kasta ti kayat ng aramidan. Basta di na kumabaybayan dyan nami. Isungay na lami idi, tamabaybayan namat. Saan mat siguro ita, nana? Ta iso akanayon nan ti ayan ti atensyon na. Sapay la balasang ko. Tata Pepe, lima ba sakita yan timula yung ite aparya? Naksat matan. Di yun sa masipsibuganan. Jak masangaw ti mapanagsibog-sibog dita, ineng. Bisyak.
Ay, sayang DJ Sapay adun dagiti babasita bunga na. May mayat ti trabaho kitan. Ay ginanaakaw nga gamulo iti daga. May mayat ti pagsapula kitan ta dakdakkel ti kita. Ha? Andan sa bala trabaho yaw, tata? Wen, sinirekon ti lubong ti social media. Padasek man met vlog. Apay, nagsweldo kayo na ya. Saan pa'y matkit na nga magsweldo akto Maur-urnungan tayo sweldo aktaw. Ala, nagsayang madagiti mula yo, tata. No kaya yo, asikaswag, ta agudwa tayo ito'y maapit. Oray ko kam amin na, jakpagan ano na jayan. Ha? Sigurado kayo Awan bin na baw yan, tata. Uwan ko naklangarunan. Si Bugam no magagat ka. Awan pakipiyanga ki jayan. Mga nakon, mabisin nakon. Madamdaman, jakpay nakalutaw. Agkansyon ka pa ay. Ay manjak, manganti kayat ko. Nene, makaraman ka kanyak no di kagtong paliti kayat ka. Ala, agkanta ka, ta agvideo ka. Mga anak nga rodan Uwan, basta agkanta ka pa ay. Sige, tanay, iun kong tibidyaw. May isa, dua, talo, go! Dong dong wen kantro, unay unay, indayonan kantro. Tata Pepe, imma dun ti followers yo gapukin ni Apong Tireng. Gapo mutla kanyak Gapo ti bannog ka nga agid edit ka nagbid-video iti upload ka. Win angam dakkel katulungan nyo ni Apong Tireng anang paado ti views kan followers yo. Bareng agbyag pa iti napaot tapno adda akanayon ti i-content ka ineng. Pepe! Umay nakpakananan Mabisi na ka! Diyak pa'y nangnangan! Makatawanan! Sige, dahil nakpakanunan ni nanang ka ineng. Agawid ka mo tayo. Agawid ako ni Jebalay ti anak ko. Kani uyong apo ko. Kailew ko idan. Ay saan? Di ka mapanijay nanang. Mapanak, tamabisinak. Di nakmat pakpakanan. Day talagan kansyon ti araramidok dito yan. Makabanog mati paparamid mo. Di nakmangarod pakanan. Nakapilpili ka mo titimakan. Di mo kay at tikilaban kat jak nga ron masangot yung lutaw. Kilaban ang nakatangtangkan. Awang nga ron ni pangkapangal-ngal ko. Adamot gugot mo pagngal-ngal mo. Nakaarti ka mo tabak-baketan. Basta gawid akon. Di ka pumanaw ko nang. Nanay, ibatan na. Di ka makarwar dito sa Lidyaw. Agyan kayo lang dito. Ibatik to yung cellphone dito sa ngwanam na nga. Agkanta ka wan ta, ag-live ta. Ag-live nga? Live Makita da kay ti ado ataw. Buyan da ka. Agkanta ka wan ta, inakitaan jay lut-lut-tuk apulutan minumadamdama. Sige. Ay, siyak ngay. Pulutan ko ngay mat. Natangken na jay. Di mo mangal-ngal. Ala, rugyamon tagkanta. Ta iyon konti live to FB. Sige, kansyaon. Dadarap-dapak Dagnanayon Nagitilailum kanya. Ita, panawan kayo dito yan. Rekta Kando Nay, ayan nga ta dagiti mang buya kanyak. Kuna na nga duda. Awam makita ka tao dito cellphone na. Hello? Ada kayaw? Diya ko nagkansyunwan ta mabanbanog akon.
Tapno amuyaw. Kanayon nakapilitan nga kansyon ni Pepe. No jak agtong paliti kaya na tanak. Layatan na ka. Di nakpay pakpakanan. Kani popopok nak dito'y silid ko. Kuna nangagkabawak ngam samot. Amok matibag bagak. Adala ang nagitay malipatak no dadroma. Ha? Agin sising pa day no ada kamera. Ngam no awan. Naguyong kaniyak. Promise. Anang, nalpas ka na nagkanta. Ay, aday tan. Ay, pagamanan. Engkanto malibay. Ay, aday ta. Kalkal Pasko, Pepe. Di kan samot nagkanta na nang. Insardeng mong samay. Malang raw, nagbabay kan. Bye-bye. Nagkanta ka wano saan? Apay jak nang nagtikanta mi di kusina. Kat nagpigsamad ti kansyon mo no ka. Nabanog nga ron, Mart. Ay, di ka mangmangan. Dayta, tidusam. Apay ayawid yun ni nanang kat mayat mo tibiyag na ditaw manang sita. Asikasok mo tanaimbag. Nabuya mi ti live ni Nanang Pepe. Nagado timbagbaga na ijay kontrakan ka. Ha? Kaanaw? Eh, apay na jay. Jak binuyang agpaiso na dyan wanyat nimbagbaga na iday. Nabarte ka kami ni din. Wan takanayon mo ti panaginom yu dito'y balay ni Nanang. Di mo pa'y pakanunan ti inata. No dagiti kayo ma'am, mailutwam iti pulutan da. Ngam ni Nanang saan? Ha? Amoy amat nga kabaw ni nanang. Agkabaw, ngam saan nga iti amin agundaway kat di na amo ti bagbaga na. Limpyo ni Nanang. At dalatay tiyempo ang makabawan na ti pangikan na kadagiti gamit na. Ha? Iso nga agpin na sensyatan, Pepe. Ngam alaon min ni Nanang ijay balay. Nanang, nyangkel, intaray da iji ospital. Ha? Apay ka no? Naatake ka no, iji pagin-inuman da. Anya, kat kumusta nga ingataan? Diyak ka mo, nanang. Mapanak iji ospital, itamot lang. Umayak to mo tanak ko. Mari gata na ko nga kote kan ag sao. Wan nga rood ka bagis. Una yun ti kasta nagbambanagam. Ala, tangay awan ka duam ijay balay ni Nanang. Ijay tubalayon ti pagnaudam. Tada kami ti mga sikasukan ka. Kababain. Mabain ka na kayo. Nagalas ti aramid ko iti kalabas. Mabainak. Pagbainam ko makatawan mo ti sabali nga agtitinulong nusan at tayo. Pagkawanan dak kuma. Mababainak ka na kayo, manang. Ala, sanan aday tati panunutam. Agpaimbag kakitde. Nagnad nga rod ti kabsat ko iti balay mikat da kami tinangasikasukan kwa na bayat ti pan na kay dalit na. Ngam kalpasan ti sumagmamanabulan pimusay metlaan. Nasakit lata para kada kami ti papanawnan nga orekas jay ti nararamid na iti kalabas. Alakastan ti gayem mo sita. Ala gagayem di tanti nagpatinggaan di tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayemyo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.